Dragan Lazarević, star, 24 godine, zvani Bosanac, i Dejan Nikolić, star, 23 godine, zvani Zuba, ubijeni su 23. avgusta 1997. godine na novobeogradskom splavu Seks. Kako je došlo do obračuna na splavu? Problem je nastao 2 meseca ranije. Lazarević je organizovao žurku na splavu Pierre Cardin. Igor Gajić Gaja i Loran Sočo bili su na toj zabavi. U jednom trenutku došlo je do svađe sa Lazarevićem, oko devojke. Došlo je do tuče, gde je Lazarević izvukao deblji kraj. 21. jula te 1997. godine Igor Gajić pao je sa motora. Zaradio je gips na ruci, nozi i imao je 15 kopči na glavi. 20. avgusta Gajić, Sočo i Predrag Zarić Đape sedeli su ispred zgrade na Karađorđevom trgu u Zemunu. Ispred njih zaustavio se automobil BMW 850i. U automobilu bili su Bosanac i njegov najbolji drug Hama. Pretili su Gajiću da je gotov čim skine gips. Onda je došlo i do verbalnog duela, posle čega je neko ispalio 5 hitaca iz BMW-a. Loran Sočo pogođen je u butinu, a napadači su pobegli. Sljedećeg dana Igor Gajić Gaja je skinuo gips i bio je oprezan, nije se odvajao od pištolja. Tog kobnog 23. avgusta Gajić je krenuo u provod sa Zarićem i još jednim drugom. Na isti splav došao je i Lazarević sa svojim društvom. Čim je ugledao Gajića, krenuo je ka njemu, uperio mu pištolj u glavu i potom zapucao u levo rame. Tada počinje opšta pucnjava. Gajić i Zarić pucaju na Bosanca, a on i još neko iz župe uzvrćaju pucnje. Posle 15-ak ispaljenih metaka bilans je 2 mrtva i 5 ranjenih. Lazarević je ubijen. Takođe ubijen je i Dejan Nikolić, koji je slučajna žrtva. Gajić je bio teško ranjen, ali je preživeo. Posle pucnjave Predrag Zarić Đape je pobegao, ali je uhapšen posle par dana. Suđenje za ubistvo Lazarevića i Nikolića trajalo je godinama. Optuženi Predrag Zarić i Igor Gajić su 2002. godine pušteni da se brane sa slobode. Međutim, oni se nisu pojavili na ročištu. Policija je tada raspisala poternicu i za njima već 20 godina traje potraga. Splav na kome se dogodilo dvostruko ubistvo izgoreo je 6 meseci posle tragičnog događaja.